Hristos Voskrese. Dobro ste došli. Kao što rekao u crkvi, imam posebnu čast i zadovoljstvo da večeras u našoj crkvenoj sredini pozdravim njegovo presveštenstvo, gospodina Maksima, zapadnoevropskog episkopa sa Pacifika. Dakle, on je tamo iz Kalifornije. Ovo su, kao što znate, dani Nikolajevski, a ovom prilikom u ove dane, dakle, sećamo se blažene uspomene mitropolita Pergamskog, gospodina Jovana, koji se upokojio nedavno. Imali smo jedno predavanje, odnosno dva predavanja smo imali ovde u vezi sa njegovom teologijom i jedno smo imali u Smederevu. Tamo smo upriličili da bude i sećanje na vladiku našega zakonsko-hercegovačkog Atanasija, pošto se i on upokojio prošle godine. A to su u stvari dvojica velikih teologa naše crkve. Večeras nam je predavač vladika Maksim i zamolio bi ga da nam saopšti svoje predavanje, a posle na kraju možete da postavljate pitanje ukoliko imate nekih nedoumica. Izvolite, vaše presveštenstvo. Se nadam da i mene čuju kao što su vas. Pa ako malo glasnije govoriš. Počeo bih zahvalnošću, rečima blagodarnosti episkopu Ignatiju, domaćinu, koji je kao naš vodeći teologa, istovremeno i učenik mitropolita Jovana, neko ko neprestano bdi nad tim problemima sa kojima se suočava čovečanstvo, zovemo ih egzistencijalnim, koji su istovremeno i agonije savremenog društva. I vaš episkop je kao retko ko obavešteno savremenim kretanjima i traganjima modernog čoveka. No on je to bdenje nad svetom i čovekom nasledio od onoga koga večeras poštujemo našim osvrtom. To je taj nezaboravni arhijerej Jovan, mitropolit Pergamski, koji je bio ne samo učitelj episkopa Ignatija, nego i mnogih vas, budući da je dolazio u ovu eparhiju, posećivao vas, služio i sa velikom radošću je svaki put dolazio, gostovao u gradu Požarevcu, na raznim simposionima, učestvovao i na crkvenim proslavama. Tako da se mnogi od vas sećaju njega, koji je uprkos svim velikim dostignućima i svetskim priznanjima u svetu, dakle, prikazivao nesvakidašnju pristupačnost, duboku smirenost i pastirsku osjećajnost. Zbog toga su ga mnogi voleli i bili srećni da se nalaze u njegovoj sredini, da ga imaju kako za prijatelja, tako i za učitelja i mentora. Ja sam pozvan da kažem nešto na temu ili da odgovorim na pitanje šta je to što njegovo bogoslovsko nasleđe odlikuje i zbog čega je ono značajno za naše vreme. To je dakle tema. Čak i sam vrlo letimičan osvrt na njegovo teološko stvaralaštvo, a njegovih knjiga ima dosta, njegovih spisa, članaka na raznim jezicima, otkriva nam čoveka koji bdi nad egzistencijom. On je još za vreme svog života, a vreme koje predstoji će to da proveri i verifikuje, po meni uspeo da na neki način promeni uslove na osnovu kojih se uopšte govori teološki. A upravo je razlog za to, za taj njegov uspeh, to što je se bio posvetio tim pitanjima gorućim i izazovima kako društva, tako i čoveka. Kada je isticao, recimo, ličnost nasuprot individu i
zatim kada je naglašavao ontologiju naspram psihologije ili budućnost naspram prošlosti i tako dalje, on ništa nije činio drugo nego odgovarao na izazove vremena, usmeravajući crkvu i svet ka jednoj viziji, jedinstvo svih i svega u Hristu. Tako da i sami naslovi njegovih knjiga, ako pogledate na to, vidjet ćete da oni govore o zajednici, o biću, o postojanju, o drugosti, o jednome i mnogima i tako dalje i tako bliže. Rekao bih i složio bih se sa Dionisijem Sklirisom, koji ga je nazvao Saint-Exupérijem savremene teologije. Kao što znate, Antoine Saint-Exupéry je napisao knjigu Mali princ. I sam mitropolit je poput tog malog Saint-Exupérija, pisca Malog princa, na jedan jednostavan, dubok način objašnjavao, ukazivao na značenje onoga što čini ljudski život i slično tome. Dakle, njega teologija nije zanimala kao zbirka nekih citata, nego je polazio od krucijalnog pitanja i hteo bi da to pitanje zapamtite kao i polazište onoga o čemu ću da govorim. Šta bi neki sveti otac odgovorio kad bismo mu postavili neko savremeno pitanje? I ja bih hteo da u ovom kratkom izlaganju ukažem na načine kojima se on osvrtao na dolazeće izazove, upravo u duhu navedene maksime. I počeo bih sa izazovima sa kojima se on suočavao na polju društvenih nauka, filosofije i filosofskih problema, a zatim prešao na one koji se tiču možda vas i još više zanimaju, a to je kako bi on reagovao na neka novija naučna otkrića iz savremene tehnologije, biotehnologije i slično tome. I gledat ću da to prikažem jednim hronološkim redom, s obzirom da je mitropolit kao čovek svog vremena se suočavao sa njima, kako su oni dolazili. Najpre ističem to da je on bio svedok kosmogonijskih promena koje su se dešavale u 20. veku. Rodio se 1931. godine i kao dete koje je preživelo Drugi svetski rat u svom rodnom mestu Katafigionu, selu kraj gradića Kozane u severnoj Grčkoj, znao je da kaže kakve sam ja sve promene video u svom životu i stoga pozivam da nekako putujući tim vremeplovom tada do danas sagledamo njega kao dete, pa kao mladića, odraslog, zrelog teologa i kasnije episkopa u njegovom vremenu. Kao što znate, ako uzmete taj period od tada do danas, od 31. do ove naše 23. kada se on i upokojio, imamo Drugi svetski rat, posleratnu krizu, obnovu, građanski rat u Grčkoj, zatim tehnološku revoluciju, ženska prava, filmsku i muzičku industriju i pojave tehnologije i slično tome. Kloniranje ovce Doli 1997. godine, ali tako beše, i pojava svega toga. Ali krenuo bih najpre od, ne toliko od njegovog detinjstva, nego od momenta kada je on odbranio svoj doktorski rad 1965. godine u Atini na temu jedinstvo crkve u Svetoj Evharistiji episkopu u prva 3 veka. Dakle, tema koja na prvi pogled zvuči usko teološko-eklesiološka, međutim, on je već u tim tekstovima, u tom istraživanju istakao, na primjer, sledeću stvar. I obratimo pažnju kako je on uveo jedan kriterijum koji ga je rukovodio, ali ga je prepoznao u crkvi, nije ga sam izmislio. Veli on, drevna crkva nije programirala svoje službe isprva shodno potrebama vremena, nego poglavitno saglasno viziji koju je imala o svojoj eskatološkoj prirodi, koju su u to vreme hrišćani uzimali za ozbiljno. Iz tog razloga drevna crkva je držala se verno
hristološkog i apostolskog karaktera svoje episkopije. Bila je briga crkve da drži uvek čistom pred svojim očima viziju carstva, a episkopska služba u onom obliku kako je nam je dao Sveti Ignatije ocenjena je kao suština za jedan takav cilj. Vrlo brzo posle tog doktorata, 1966. godine, dakle godinu dana kasnije, on objavljuje na skupu teologa u Solunu tekst i svoje predavanje pod nazivom Evharistijsko viđenje sveta i savremeni čovek. Dodajmo tome i da je taj tekst vrlo brzo preveo na srpski jezik jeromonah u to vreme Atanasije Jeftić, koji inače mnoštvo njegovih tekstova prevodio i na taj način ga približavao srpskoj teološkoj javnosti. U tom tekstu već u to vreme, dakle 66. mitropolit daje prve naznake jednog pravoslavnog odgovora na problem koji će se malo kasnije iskristalisati kao ekološki problem. On će to naravno produbiti u svojim drugim tekstovima kao što je Tvar i Evharistija. Međutim, on je prepoznavao znake vremena vrlo brzo, imao je kao neku antenu ili detektor. Vidjet ćete to, ako ja to uspem da vam predočim uskoro. Dakle, njega je u tom tekstu već sada zanimalo to da pokaže jednu objedinjenu viziju života. Uopšte se nije slagao sa Avgustinovom podelom sveta na dva grada. Svet podeljen na ono što je svetovno i ono što je sveto. On rekao da iz evharistijskog pogleda na svet nikakva dihotomija ne može da proizađe. Veli on, pravoslavni liturgijski život posvećuje izuzetnu pažnju i materiji, i telu, i njegovim potrebama. Kako? Na način tako što prisutnjuje Hrista pomoću materije, pomoću hleba i vina. On istovremeno tih godina neko ko reaguje na društvene izazove. Ako vladika svakako zna, ali nama je to manje poznato, negde 67. godine u Grčkoj je došlo do diktature vojne, vojna hunta se pojavila na vlasti i veli on, na univerzitetu se stvorila jedna teška klima, on je bio izabran za asistenta profesoru Konidarisu, došlo je do podela i kaže on, dolazili su i nas, profesore, da ubeđuju, da potpisujemo razne tekstove u prilog vlade i to je bilo, veli on, jedno neprijatno iskustvo, a ono se svodi i onda dolazi do jednog momenta vrlo zanimljivog. A on se nije ustezao da se tada uključi u javnu diskusiju. Na početku te diktature napisao je članak u novinama Katimerini, kao recimo današnja Politika, ali ne mislim da je Politika danas na onom nivou na kom je bila pre. Dakle, u tim novinama on je kritikovao, zamislite ovo, samovoljnu intervenciju hunte u crkvena pitanja i to zbog toga što su oni nakršila i važne teološke principe. Zbog toga je bio primoran da napusti Grčku. I kao, to je nekako bio jedan prikriveni blagoslov. On se našao na zapadu, što je doprinelo za širenju njegovih pogleda, interesovanja, ali isto tako i teoloških uvida. On je govorio, i sada upravo to se poklapa sa njegovim dolaskom na zapad, da crkva neće moći da odgovori na izazove sveta i probleme ukoliko bude svedena na svoju veroispovednu, kažemo, stvarnost, nego jedino ako je katoličanska ili integralna. Veli on, samo takva ona može da svedoči istinu o Bogu i čoveku i zbog toga je želeo da vidi jedinstvo istoka i zapada. On je postavljao pitanje, istoče, gde ti je zapad? Zapade, gde ti je istok? To je veoma važno zbog toga što je prisutna jedna, u savremenom, da kažem, pravoslavlju, ali i hrišćanstvu, takva jedna odsustvo te vrste svesti koju on negovao.
U članku iz 1969. godine pod nazivom Koncept autoriteta, on je isticao ulogu zajednice, uspostavljanja autoriteta u crkvi i govorio je kako to nikada ne može da bude autoritet neko ako je nametnut s polja, već jedino ako je u slobodnom ljubavnom odnosu, zajednici i tako dalje. I naravno u sklopu te antiteze protiv koje se on borio, antiteze istok i zapad, uvek je naglašavao da se one moraju prevazilaziti, ali da se razlike moraju na pošteni način komentarisati ili kritikovati. I zbog toga je on doživeo veliko poštovanje na zapadu. Veli on na jednom mestu: mislim da slogani tipa antizapadnjaštvo ili filozapadnjaštvo nemaju mesta u jednom ozbiljnom bogoslovskom dijalogu kakav smo svi mi dobronamerno i sa plemenitim ambicijama preduzeli. I zato je on bio, nekako mu je bilo i drago što ga na zapadu barem žele da saslušaju pre nego što ga prihvate ili odbace. Ali je prijem i plodotvornost njegovog teološkog doprinosa na zapadu zaista upečatljiv i, da kažemo, na ponos svih nas. Dakle, negde 60. godina on se bavi temama jedinstva crkve, organizacije i sve naravno na osnovu tog ontološkog polazišta. Međutim, negde 72. godine dolazi do njegovog prvog osvrta na, da kažemo, filosofsko-teološke, antropološke teme. Tako je negde početkom 72. bio pozvan u Oksfordu na koledžu da govori o temu za šta je sposoban čovek. To je onaj tekst koji se kod nas može naći u prevodu na srpski o ljudskoj sposobnosti i nesposobnosti. U tom tekstu on je po prvi put, da tako kažemo, na neki način sa eklesiološki prešao na te antropološke ili ontološke teme, ne napuštajući naravno ono što je, da tako, eklesiologija. Jer čak i kad se bavio na prvi pogled samo eklesiologijom ili temom crkve, on je ukazivao na životne, a to su dakle antropološke i kosmološke posledice. Zašto bi on prešao sa ovih tema na takozvanu ontologiju? Zbog toga što je smatrao da i uočio da je značaj trojičnog dogmata presudan za život običnog čoveka. I govorio je da bez odgovarajućeg tog pravilnog gledanja na Svetu Trojicu mi ne možemo razumeti ni crkvu, a samim tim ni čoveka. Međutim, samo ispravna eklesiologija može da nam približi tajnu trojičnog Boga i zbog toga je eklesiologija za njega uvek ostala kontekst bogoslovlja. U crkvi i iz crkve prepoznajemo Boga ne kao koncept, nego negujući odnos sa njim i tako dalje. E sad, u tom periodu se kristališe njegova misao i u sledećem pravcu, a to je kritika individualizma. I nekako njegov teološki motiv postaje to da se ta posledica prosvetiteljstva koja je dovela do izdizanja pojedinca, to jest individue na pijedestal kao kriterijuma i čovekovog mišljenja, to jest racija, a potom i savesti, i on je to prepoznavao kao jednu liniju koja od Avgustina stiže do Dekarta, a Dekart je bio avgustinovski đak. Tako da je Kogito Dekartov u sprezi sa Avgustinovim razumevanjem svesti ili savesti doveo do toga što je prosvetiteljstvo istaklo kao svoju, da kažem, light motiv. Zato je on govorio da je čovek pre svega odnosna stvarnost, ličnost, relaciona i zajednična, prizvana i predodređena ne samo da se sjedini sa Bogom na direktan način, nego preko tvorevine i da celu tvar uključi u taj odnos, služeći tvorevini kao mikrokosmos.
To je vokacija čovekove ličnosti i zbog toga je govorio da samo ispravna teologija koju su nam predali oci crkve, jelinski oci, može da da odgovor na izazove. On veli ovako, 77. godine, filosofija može da dopre do konstatacije stvarnosti ličnosti, ali samo teologija može govoriti o pravoj i istinskoj ličnosti, jer istinska ličnost, kao apsolutna ontološka sloboda, treba da je nestvorena, to jest da bude odrešena od svake datosti, uključujući tu i samo njeno postojanje. Ali takva jedna ličnost zaista, ako ne postoji takva jedna ličnost, onda je pojam ličnosti prazno maštanje. Ako nema Boga, nema ni ličnosti. Da kažem samo i to da je on vrlo brzo uočio 4 odlike savremene civilizacije ili savremenog društva. On ih prepoznao u sledećem. To je individualizam, zatim hedonizam, potom 3. karakteristika je utilitarizam i 4. je racionalizam. U tome se on slaže i sa Hristom i Anarasom koji je o tome takođe pisao. Recimo, on kaže da je posledica sinteze ovih 4 karakteristike hipertrofija racija, koji dominira stvarnošću do te mere da je oblikuje kako želi. I onda on kaže, karakteristično je da je i pojam virtuelna realnost nastala upravo zbog racionalizma. Racio oblikuje same informacije i šta više tu dolazi do prevlasti čoveka nad prirodom, što je rezultiralo, kako on kaže, ekološkim problemom. Veli on, bitno je u celoj ovoj situaciji da naša kultura misli da će se njeni svi problemi rešiti povećanjem informacija i znanja. Nije li to ono što slušamo i čitamo, što smo bolje informisani, to ćemo biti sposobni da rešimo naše probleme. Međutim, problemi se usložnjavaju, veli on, i mi se nalazimo u začaranom krugu iz kojeg ne možemo izaći bez radikalnih i dubokih rezova, odnosno revizije temeljnih principa na kojima se zasniva i gradi naša civilizacija. Na pitanje šta nam je činiti kao pravoslavnim hrišćanima, mitropolit Jovan je odgovorio ovako. Mislim da je pravoslavna crkva se ozbiljno uplela u igru kako individualizma, tako i racionalizma i utilitarizma. Crkva, to je pravoslavna i pojedini u njoj su poverovali da će spasti svet tako što će im propovedati, pričati, pa i raditi nešto i time postići mnogo. Time je zaboravila onu osnovnu istinu koja glasi: crkva ne spasava onim što govori ili onim što čini, nego onim što jeste. Sledeći istinu po kojoj smo mi pravoslavni takođe postali zapadnjaci, mitropolit predlaže jedan kritičan, ali snishodljiv pristup. Njegova kritika pretpostavki zapadne kulture nije nekog spoljašnjeg posmatrača, nego nekog ko iznutra živi agoniju našeg vremena. I on veli da naš kritički odnos prema savremenoj kulturi treba da bude konstruktivan, kreativan, ne sme biti ratoboran, već rezultat sastradalnog i čovekoljubivog snishođenja crkve prema savremenom čoveku i njegovim problemima. Ja sam već pomenuo kako je on uočio u prosvetiteljstvu korene svega toga i kada je mu postavljeno pitanje, a šta činiti kada je u ovom kontekstu gde je savremeno društvo oblikovano prosvetiteljskim racionalizmom, individualizmom, utilitarizmom i hedonizmom, on je rekao da bismo mi pravoslavni odgovorili na te izazove, najpre treba da upoznamo vlastito predanje. Potrebno je, veli on, potom da prepoznamo načine na koji savremeni čovjek želi da reši svoje probleme. I na taj način ćemo se upustiti u dijalog gde nećemo moći da ponavljamo gotova rešenja i citate
Jer kao što su i oci crkve bili spremni da usvoje nove termine iz kulture sa kojom su vodili dijalog, filosofske i druge, i mi ne treba toga da se bojimo. Ne treba da se bojimo ničeg što je senzitivno i osetljivo, nego naprotiv, da se upustimo u to i znajući da će nas možda čak i neki iznutra osuđivati. Recimo, kada su oci 4. veka počeli da koriste izraz homoousion, koji nije bio uopšte biblijskog porekla, niti postapostolskog doba, tada su počeli one koji su to koristili da optužuju jeretici, da uvode novotarije. Osim toga, on je rekao da mi ne možemo odgovoriti na izazove ukoliko se ne poslužimo onim što se zove hermeneutika ili hermeneutika. A to znači da je proces tumačenja uključen u proces razumevanja, da ne postoji istina ili stvarnost data kao takva, koju samo prihvatamo, a da se ne brinemo o njenom smislu i značaju za sve nas. U svemu tome, mitropolit je, dakle, kao što sam rekao, ovdje ću sada malo da pomenem i taj njegovo bavljenje ocima crkve, a posebno tim problemom susreta prvobitnog hrišćanstva sa grčkom kulturom ili jelinstvom. Pričao mi je ovih dana i jedan prijatelj iz Atine kako u to vreme kada je mitropolit držao predavanje u Atini u ustanovi Gulandri Horn na temu jelinstvo i hrišćanstvo, susret dvaju svetova, tadašnji mladi teolog, doktorant iz Srbije po imenu Dobrivoje je slušao ta predavanja i onda je bio toliko ih je razumeo da je kasnije svojim prijateljima bio sposoban da ih ponovi, tako reći, u celini. Dakle, kada je govorio o tom susretu, mitropolit je hteo da kaže da smo i mi u našem vremenu pozvani da ponovimo genije apostola Pavla, ali isto tako i otaca crkve, koji su koristeći ključne kako termine, tako i ideje grčke filosofije uspeli da je preobraze iznutra. I taj podvig predstoji nama. Pomenuo bih takođe i njegove tekstove kao što je Od maske do ličnosti, jedna studija iz 1977. godine, obratite pažnju, u kojoj se on bavi, osvrće na filosofiju našeg vremena, naravno na osnovu otaca crkve, bavi se problemom individualizma, dotiče se čak i pitanja u to vreme veštačke oplodnje i slično tome. Nešto kasnije ću doći na to, ukoliko me vi ne prekinete, a ja već nemam časovnik i nisam siguran koliko sam govorio, ali dobro. Da pomenemo da se negde početkom 80. godina pojavljuje niz njegovih tekstova koji su takođe plod njegovog osluškivanja, susretanja i dijaloga sa savremenicima, a on već uveliko boravi na zapadu. Od 72. godine je postao profesor teologije u Edinburgu, pozvao ga je čuveni profesor Thomas Torrance i onda je godinu ili dve dana kasnije prešao u Glasgow i tamo ostao čitavi 15 godina. Iz tog konteksta, dakle, živeći kao pravoslavni čovek, a od detinjstva je imao u sebi usađenu ljubav prema bogosluženju i svetoj Evharistiji, on je sve to proveravao i merio kriterijumom zajednice. I kada se 1985. godine pojavila njegova knjiga pod nazivom Being as Communion, biće kao zajednica. Ta knjiga je od trenutka objavljivanja počela da vrši neverovatan uticaj na one koji su je čitali. Sećam se da je svojevremeno jedan Englez rekao, kada bih se našao na pustom ostrvu i kada bi me pitali šta bi želeo da imaš sa sobom od knjiga, rekao je, biće kao zajednica,
knjiga Jovana Ziziulasa. A u toj knjizi, dakle, on je, sledujući ocu Georgiju Florovskom, svom velikom učitelju, istakao kako je svrha njegovih studija da ponude doprinos takozvanoj neopatrističkoj sintezi. Zašto je po Jovanu Ziziulasu neopatristička sinteza? To znači sažetak svih otačkih učenja, krucijalnih, ali prevedenih na jezik našeg vremena. To neo upravo to znači, a patristika znači otačka u bogoslovlje. Po njemu je ono značilo da je taj poduhvat u stvari kadar da dovede do susreta istoka i zapada i da istok i zapad dovede bliže njihovim zajedničkim korenima. Praktično govoreći, poenta te knjige je u sledećem. On kaže, postavlja pitanje šta je crkva? Veli, prostor prevazilaženja individualizma, prostor našeg sjedinjenja sa drugim, prostor sveopšteg jedinstva. Od svih karakteristika svete liturgije najvažnije je da je ona sabranje. Možemo verovati kao pojedinci, ali drugo je kada ispovedimo našu veru na sabranju. Možemo da se molimo i u našoj klijeti, ali na svetoj liturgiji naša molitva se sjedinjuje s molitvom naše braće i Hrista, velikog arhijereja. Dakle, za njega je zajednica kriterijum i znanja. Dakle, nije gnoseologija ta koja porađa istinu ili ontologiju, nego je zajedničarenje u istini ono što porađa znanje. Veli on na jednom mestu, ovo je već privatna, da kažem, napomena, moja baka nije poznavala crkvene nauke, veli on, kao i toliki drugi prosti vernici, ali ona živjela i spasla se unutar crkve. Za nju crkva nije bila ideologija, već nešto drugo, učešće u telu crkve. Rekao sam već da je ta knjiga uticala na zapadnu misao u velikoj meri, da su se o njoj pohvalno izrazili kako najpriznatiji i najumniji teolozi zapada, tako i ličnosti kao što je recimo onaj anglikanac koga sam pomenuo. Za njega je, dakle, teologija bila ne... Znate, postoji jedna bojazan koju izražavaju pojedini kad kažu ukoliko se teolozi upuste u odmeravanje sa savremenim pitanjima, tada će teologija postati sluškinja modernih izazova. Dakle, teologija koja je po takvom razumevanju nešto uzvišeno, na jednom postaje upotrebljena u dnevno-političke svrhe. Za mitropolita ta bojazan uopšte nije postojala. On je govorio da hrišćanska teologija nije apstraktna metafizika, niti još gore spekulativna filosofija, koja bi trebalo da se integriše ili prilagodi različitim školama i tako dalje. On je uvek doživljavao teologiju kao praktičnu i pastirsku. Zadatak teologije, veli on, da traži načine povezivanja evanđelja sa egzistencijalnim potrebama, da prvo traži da oseti i razume ono za čim svako ljudsko biće žudi duboko u svom biću, a zatim da teolozi vide kako evanđelje i učenje mogu dati smisao toj čežnji. U svom obraćanju povodno dodele počasnog doktorata negde već u ovom milenijumu govorio je da je program teologije na neki način i uslovljen istorijom. U kom smislu? Oci crkve su bili u stalnom dijalogu sa svojim vremenom, ali je to, veli on, nažalost zaboravila akademska teologija. Dakle, za njega je svrha tog i društvenog i kulturnog angažmana kome je bio posvećen, nikada nije bila samo cilj. I ona je služila nečem važnom. Čemu? Evo, on kaže ovako. Evo šta je cilj za kojim traga društvo i kultura ličnosti. Zajednica koja nije zbir individua koje se samo potvrđuju i samo definišu, nego splet odnosa kroz koji izvire apsolutna
drugost ličnosti. U ovoj zajednici ono pojedinačno ne postoji radi celine, kako bi to hteo Platon u 10. knjizi svojih zakona, ali ni pojedinačno ne može da postoji bez celine. Da kažemo i to, pre nego što pređem na te izazove koji su izazovi više našeg, da kažemo, tehnološkog doba, da je on još u prošlom milenijumu i prošlom veku se na vrlo zanimljiv način osvrnuo na ulogu psihologije u životu ljudi. Smatrao je da je zadatak psihologa takav da pomogne čoveku, ali isto tako i teolozi ne smeju da prenebregnu izvesne uvide iz savremene psihologije i slično tome. Još kad je pisao knjigu Istina i zajednica, to jest ozbiljnu, obimnu studiju, koja se i pojavila kasnije kao knjiga, on je u uvodu se zahvalio izvesnom doktoru Petru Buseu sa odseka za prirodnu filosofiju, koji je bio prirodnjak i koji je bio vrlo zainteresovan i kao naučnik i kao hrišćanin za tu knjigu. On je u svom pristupu nauci, prirodnim naukama, dakle, uspevao da izbegne dve krajnosti, kojima teolozi inače teško izmiču. Iskušenje s desna je to uspokojavanje pred prirodnim zakonima postojanja, dakle, onom što se smatra zakonima prirode. Hrišćani se tu nekako uspokojavaju, a iskušenje s leve strane se sastoji u opet prenaglašavanju prirodnih zakona i slično tome. On je u savremenoj fizici posebno bio intrigiran jednim aspektom nje, koja je posebno pre nekih 30 godina bila aktuelna, to se zove antropijski princip, koji podrazumeva da je ljudski život na planeti Zemlji i u univerzumu i svemiru na neki način jedan sticaj okolnosti kome su prethodile izvesne pretpostavke u samom univerzumu, što znači da je svemir na neki način podrazumeva ljudsko prisustvo. To je taj takozvani, naravno, princip o kome, ako hoćete da čitate, budite spremni strpljivo da listate stranice od nekih 1000 stranica knjiga. Kad je reč o tim prirodnim naukama, naveo bi jedan primer koji mi je on ispričao svoje vremeno. Kada je u čuveni centar CERN, da se tako kaže, u Cirihu ili Ženevi, negde tamo u Ženevi, da? Dakle, bio je pozvan vaseljenski patrijarh Vartolomej i mitropolit Jovan sa njim. I kaže, pošto su nam pokazali šta se tamo sve radi, onda su, kaže, seli smo za jedan sto, preko puta vođstvo CERN-a, sa ove strane bio patrijarh, mene je stavio s desne strane i onda su oni nas veli i pitali šta vi kao teolozi možete nama da kažete o svemu ovome što mi radimo u CERN-u. Vaseljski patrijarh se samo okrenuo prema mitropolitu i rekao svima njima, na ovo pitanje jedino može da vam odgovori Jovan Ziziulas, mitropolit Pergamski. Tada je mitropolit izneo jednu zanimljivu schemu, da tako kažem, ali nije schema, gde je rekao da postoje 3 pitanja u tom problemu. Jedan je ko, drugi je šta, a treći je kako. Dakle, pitanje ko, njime se ne bavi nauka. Misli se naravno na Boga. Ali pitanje šta i kako, to je teren na kome mogu da se susretnu teologija i nauka i da se na osnovu, naravno, na kraju da dođu zajednički do jedne istine, to je često govorio, da ne postoje dve istine, jedna je naučna, druga je teološka, nego da postoji jedna istina kako je teže jedni i drugi. Ja do to bi preskočio, naravno, vrlo često se osvrtao na izazove iz pravnih nauka, jer kao što znate, pravo operiše, pogotovo u savremenom njegovom izrazu, pojmom individue, individualnih prava i tako dalje. I on je vrlo često isticao da bez ličnosti mi ne možemo pomoći savremenom čoveku. Vrlo često se osvrtao na
pitanje, kao što su recimo pitanja koje proističu iz feminizma savremenog, koja je uloga žene. Ako ste primetili, naš Sveti arhijerejski sabor je u jednom, da kažem, odlomku svog saopštenja nešto po tom pitanju kazao. U svakom slučaju, mitropolit je i po tom pitanju dao odličnu osnovu za jedan konstruktivan dijalog, razumevanje ne samo poštovanja žene kao ličnosti ili drugosti, nego isto tako i vrednovanje njenog mesta i uloge i doprinosa na kulturnom i civilizacijskom polju. On veli da pravoslavlje po tom pitanju može da pomogne savremenom društvu. Kada je reč o izazovima tehnologije, ja bih predložio da možda ne idem sad i u to ukoliko vreme ističe, nego da, recimo, ko ima prostora za dijalog, ostavim to za tada. Evo, vi mi kažete. Možeš ukratko i o tome poslije. Dobro. Ovako, to je izuzetno izazovna tema za ljudsku ličnost pre svega, a onda i za čoveka hrišćanina. To je izazov savremene tehnologije. Kao što ste videli, putujući sa mitropolitom Jovanom Ziziulesom u ovom dosadašnjem osvrtu, primetili smo da je za njega Božije biće izvor zajedništva i to ima posledice za celokupno društvo. Međutim, on je bio veoma zabrinut šta će se desiti sa našom stvarnošću, pre svega sa ljudskom ličnošću, sa njenom slobodom, koja je konstituent postojanja, ukoliko savremena tehnologija prekorači određene granice. Još je krajem prošlog milenijuma govorio o izazovima koji nas čekaju. Kada je, recimo, 1997. godine govorio u sali Kolarčevog Narodnog univerziteta u Beogradu, rekao je nešto jako zanimljivo. Bliži nam se početak 3. hiljadugodišta posle Hrista i čovečanstvo je pozvano da makar privremeno na trenutak zaustavi izbezumljeni galop kojim se kreće i da malo razmisli. Ali, o čemu da razmisli? Bojim se naime da današnji čovek i kada zastane da malo promisli, neće razmišljati ni o čem drugom, nego kako da uveća svoju ekonomsku i materijalnu moć, ili kako još više da napreduje u nauci, u znanjima, da unapredi tehnologiju i sve ostalo što ga danas zaokuplja. Ono, međutim, o čemu bi trebalo danas da razmisli čovek, jeste pitanje šta je to čovek, šta je u stvari čovekovo biće. On je bio veoma zabrinut zbog digitalne tehnologije, koja pomoću algoritama preti da ugrozi sami pojam ljudske prirode. Sećam se da je pominjao često i Yuval Hararija, njegovu knjigu Homo Deus, i sećam se i razgovora koji smo 2019. godine vodili na tu temu. Ali njegov glavni prigovor na fenomen digitalne tehnologije, ali i biotehnologije, dakle genetskog inženjeringa i sličnih stvari, ovako se otprilike formuliše. On veli da hrišćanska eskatologija nudi svakome od nas jednu nadu, ističući sledeću stvar: svako ima pravo na budućnost. I veli on, ovaj princip postaje izuzetno značajan u našem vremenu zbog brzog i širokog širenja tehnologije, posebno u vidu digitalne komunikacije koja podstiče i omogućava neograničen pristup informacijama. I onda citira izvesnog Stevena Rodota koji je rekao: šta se dešava sa našim životima u doba kada Google pamti sve. I veli mitropolit, kolektivno pamćenje interneta koje sakuplja svaki trag koji ostavimo za sobom i čuva ga za navek, ne samo da nas izlaže opasnosti da ga drugi koriste protiv naše volje i interesa,
veštačka inteligencija, je li tako? Već nas i porobljavaju u našoj prošlosti. Dakle, nije problem to što će neko da otkrije neke naše tajne podatke, nego što nas porobljava u našoj prošlosti i lišavajući nas mogućnosti da načinimo novi početak. U ime svačijeg prava na informacije i znanje mi tako robujemo našoj prošlosti. Tehnologija nam oduzima budućnost. Ovo je napisao u svojoj posljednjoj neobjavljenoj knjizi Sećajući se budućnosti. On je također govorio o tome koliko je umetnost jedan antidot tim težnjama savremene tehnologije. Veli on, u modernim tehnologijama ljudski um proizvodi mašine kojima delegira sopstvene fizičke aktivnosti. Podsjećali vas ovo na Hararija. Baš kao što deistički Bog čini sa svojom tvorevinom. Povodom te digitalne tehnologije, veli on, kada dođemo do nje, do digitalne tehnologije, koja sada predstavlja neodvojivu komponentu našeg života, odnos ljudskog bića sa materijalnim svetom gotovo u potpunosti nestaje. Zastaću u ovom citatu da pomenem i to kako je on bio veoma ganut kad se pojavila knjiga izvesnog Luigija Zoje, italijanskog psihijatra, pod nazivom Smrt bližnjega. Zoja je tu istakao da posle smrti Boga proklamovane na zapadu, izgnanjem Boga u metafiziku iz našeg života, o čemu je i Niče govorio, savremeni čovek putem Facebooka i sličnih društvenih mreža u stvari čini da i bližnji nestane. I zato je govorio da je taj Luigi Zoja formulisao pitanje u ime nas, teologa. I rekao da je u stvari, da smo mi doveli do smrti bližnjega, time što nam je bližnji ne naš sused, komšija ili neko slično, nego neki daleki Kinez sa kojim opštimo putem društvenih mreža. Evo, i da završim sa ovim osvrtom, a ima ih, oni samo naviru zbog toga što je on stvarno bio, kao što možete primetiti, neko ko nije samo uočio probleme, nego je gledao da na njih odgovori. Veli on sa tom digitalnom tehnologijom. Ova vrsta tehnologije zasniva se na dematerializaciji materije, čineći čak i naša tela suvišnim u komunikaciji. Vi recimo s nekim komunicirate, a uopšte ga ne vidite, ne vidite mu pogled. Ljudski odnosi se događaju na internetu, mnogi ljudi tvrde da imaju 1000 prijatelja na Facebooku, a da se nikada nisu ni rukovali sa njima, i sve to dok se opet priprema za doček veštački inteligentnih bića, od kojih su neka ili neki, kaže on, već stigla. Da li je ovo kraj homo sapiensa, ljudskog bića kojeg smo poznavali, ili izgleda da neki mislioci poput Hararija tako misle. Čini se da, kao sigurno da je to kraj ljudskog bića onako kako su ga znali oci i kako smo ga znali svi mi. Ovde završavam rekavši još samo to da je mitropolit vrlo često govorio i o genetici, imao je barem 3 stručna predavanja na tu temu pred ne prosto hrišćanima, nego i ljudima iz struke, i govorio o opasnostima biotehnologije i slično tome. Posebno ga je brinulo to prevazilaženje granica prirode, intervenisanje u prirodi, koja sada postaje konstrukt naših ruku, a ne Božji dar. Sjećam se kako je 2015. godine otprilike bio poražen kad je čuo da je 40.000 robota, to jest da su roboti nadomestili 40.000 radnih mesta u Velikoj Britaniji i tako dalje i tako bliže. Eto, ovde bih završio rekavši da njegov pogled nikada nije bio pesimističan, uprkos onome što nam pristiže kao vrlo tmurna, sumorna, zabrinjavajuća realnost. Govorio o tome da crkva kao istinska eskatološka zajednica nikada ne sme da podlegne tehnologiji, i ajde da to ostavim za pitanja. Hvala vam, Vladiko, i
Hvala svima na pažnji.